Лукашенко говорил, Маск мне Теслу подарил. Ага, подарил мне Теслу. Ілон Маск сказав: ой, ну, хто ж був із їх вруном? Усім стало інтересно, хто набрехав, хто хлусньою споганив рот. Не президент, президент у нас не урод. Ну хіба що раз на год. Память Маск свою ключи, Лукашенку ждал ключи, йому подарив ти Теслу. Ну а можа ён прысніў гэта ўсё, а потым СМІ паўсюль гэты сон разнеслі. Хто набрахаў, хто хлуснёй спаганіў рот. Не президент, президент у нас не урод. Ну хіба што раз на год. Хто набрахаў, хто хлуснёй спаганіў рот. Не президент, президент у нас не урод. Раз на год.